Therefore, aha, emergency Ghana TV na Maame Water aba na me nyide otata efambra fidikesi eso na enne se mo bekae a opani bi ba ha sei na anu ada ana o kire ni nsemu se odiniti ekokoshe nuboni mu na oye ni ama basa ana onu ehu se emmoa no na nyame ya adom oyi ni hu firi mu efe odine ho kodan asori bi odine ko she Kristo sumu enne opani no asanso amane esan tokwa bi esi wa asori dem mo no nti opani ya mane dinani asa akire we foforo na o kire ni nsemu ba bi odiniti akwakwahye sisi no kame ho ne yenkonkotie se ye bebi papa se okoye no eden ne kokosiye se wie ne papa ana se wie ne bone kame ho ne yenkonkotie embra bemena machen yemu na apomo Yesu adom ho ye Yesu adom ho yampa ai udi biem obi ana obi refuge pacho kuju efrem kuju kuju atiefo bekai kuju a efiada no ana ye ni kuju tinase ebonkomo efa winom ho emeko wiechi okosakra ye nanso asakra na chi no de no ho kobo asore no ena entokwa ai Jackson hivi Michael Jackson ni Jacqueline okobo obie ema ye pam ni fira so dem ofira so dem no ba bi odi ni hu ko wura ye no eno nene ye ba beto so kujo madam ese asetre mu tesai aw first say Yakopon adom say the mahu han no mahu han ai say han na firi hin ba na hu ye o say the mahu Kristo Yesu mahu Kristo Yesu pacho ane uko asore we say no Masore Messiah America Temple wo asore ya sorry ne de me kono no de nti wa asore a woko pacho ai yo nti wo han I say the mahu han no han na ka kire wo so wo han oh me besa kire na menya sofo bia mane deliver me cause so for no because ya na me we ko me am kra me akasa no build what is scrum mo so how some of the pastors you know and na me sawo me occult pastors na me na okumase na me yo mo president so be quite pastor reverend no per se yenyo bishop so yenyo archbishop yenyo apostle this o woman this o woman kuju no this o woman kuju me kuju ya metie ya na me no me do mo mpanyimfo na yani see two se na okuta say bia pastor on say fivefold ministry no your pastor or reverend or teacher apostle and the bishop so bishop in the head until be an independent prophet crowd person bishop the yan say wo home ti so home am ne be ma me mpanyimfo akra na o modi na fa process them na ya odeni no ama lances ama ne dia ye asori asema me busa wonyima no me se han na wo so wonu han no wan na ka kire wo so wonu han watwema adun baabi aduma kosi baabi okay de nti won hu se me han ni se me koye satanism no na me chante me offense me cat spells na me invoke spirit ne you know Freemason mu ina me kura in the dark kingdom ni mu no bebe hu Yesu no ema me yese me mekoko asore me ya me deliverance me nya sofo pa bia man deliver me apart from papa awusi evangelist awusi on deliver holy TV4 no ema holy me two tab ministry o mo deliver me ema me hu sa afini demons no o mo free mu ya hwe kujo kwan be so na wonamu a ukowura sa occultic ni okay sanse na me wo church mfufura me je Yesu die na me kobu bi as a trap mu setima me a me kobu bi na nam so mo pam free church no afi no o ma pam me kran se o mo to me say nti na afi no me ho ba bi a me nko nti ja skana mo ja me kwan se 1 million no na me to shoe shine me to shine boss na me boss shine tin boss shine na makoda tafo esiye nti me da esio almost 3 years and me da esio almost 3 years because I want to be fee
Intino no more many nam san on kwisia 3 guys bi anam yo mo mpabojo mo no mo kase omo made bi omo school mo secondary school for no omo made that ono vuku spirit nti sa spirit on vuku no spirit me dan no ba the provisions e the brain no otimiti tisu titi han ban egu sak no achante na daniska sana otiye me shamo mpabo no sana metiye nti aba meti dia na meti omo anti meti na mewie na mkan so ucha ende binu ya muso mu ame na ohun se mesu me yede me bre na mesu me ndwane nti omo tro site bi maame oye beba 1999 to 2000 mu no millennium no mo a na omo tro site ma na fe no Church of Satan, the Church of Satan. Yes, site. Your website. Sa website na Africa na internet above so for na Yahoo Mail, any Hotmail na dey trendy. Inti those days, you know, say over phone scroll in your common, so be phone ko kra bru chire onu ebia. This all call communication center. Those time in America, no communication center. I saw Tron Banana, only Pana Ferry, African Panama. We are 2 minutes on our Jusika, so be kai those days now. And you know, a Mameji website in the call, internet cafe, be no a bantuma. Inti Mame ko honum ko apply me be Church of Satan. That time no move from video my just one page and that screen so. Just one page or more official website, you know, and now I said to join to the join, no membership to join now. What feel it will be bia. See, and no more. I'm feeling in na. It's me feeling, you know. Emma, Penino, founder no two teachers of Satan, Church of Satan, and when I might never illuminati in a bubuno. Obi na free na mu head Church of Satan. Ya head first ya head office no San Francisco, America, USA. San Francisco. Intino na sa Church of Satan ni mo no. E na ma me no mo di nkomo me through email any post me buy do me call do my post office na ma ko post to. There my na no mo should send me. Nti omo mbusa se de na me pe na mo so. Me dem person join ba me piska nti omumbo an nyiska ni nyina ye true chatting na true obetro letter no to the post office box I see the post office na dey egu I say email ni WhatsApp printing those days in the obeko post office ti me tro na me dey about post office na me ba be post no mo so I reply me edu bia na menya the satanic bible or more satanic bible or kemenya ti we did mo antina me wo mo na me mbusa me question na me kan so efesen piska antin piska no mo kire me woman ba ku so ka ho na woman na woman so no ma me akwankire oba obroni ba sabroni ba no so ne wesa den underground classroom all of rituals, candle rituals, ni normal. Also, a bayfo, or also a white witch. Where Maame pa, inti, or rich me say, Memphis can go to candles. Na, Memfa, me omo for banks in normal. Beginning na manipulate you. Sabi meet me, I manipulate to moi. Me ko bang wa. They will submit to every request be me pay for. Abraham first country. Abraham muni me baby am first country. Unti man be diska o kumasi apa banks kese ne de. Be diska kwedu abi kwa na kan be ko Bank of Ghana the all say high court ono no. Ka ho na ka be ko. Ho me ko honum se na nuru na ni no ma chanting ntimi draw po soja fo no kra no. Ha me timi manipulate baako. Ba me simi bi na no no ma me shock se me coin. Enam kan so me ba manager o manager se mbra. Tina no se bia ho na ye skakora bia the whole bang o kumase ano na modi gu yo na ye sha candles no uye ni say na sa eninu sakanye okay candles no flames no na flames be ka satchel because beginning no e be dru baby no o ma me bo naked
initiation no e bonike na mafa phone te be dure ma menya WhatsApp phone channel phones ni bi nti me amre video me ho nti we are say hell Lucifer or say hell the light or say hell Lucifer ni nya na ogina he na wo ye se na oni fi baby da oh na me bi da ba me shambo mo first to the shambo so no agrejancy Lazar hotel na ma bi mu fi bi o fitemo Pacific oil bi tissue na o mabonta wo na bi o to the shine na me ko adwuma o fi on ma me ka che me say and da na so me ne be da na so ntabo da bi o ha on ko di ma rent ti se me pedia nti agrejancy mo yo agree kinde o mo ne me pa sister ba kokora no eduru bi kokora no ne baba kokora di be di machi sister ne de ne ba ne be di wachi o no hu sense san ba mu mi san ba ma bra bo mu no so no de no ne before and after ti se me matima ji so de atwa me rasta ne na gudia wo ka chance waji Yesu edinti da dabi say be free sadaki no mu ni mu no obo sa afre bo hu me na mabotai bo bia na me rasta man nti ono a ande che kro no hu me so me change ni mu nti ento so kan de ono bo nti sada no agree junction onu ma agree kwada so ni so fani say kokode ni dosira ndi o mu ne me pa nti no kokode onu kwa na enwura me say o fence boga bia se contract wa jisa forest na wo 2 feet of one microphone hona na ko free spiritual pa na wo ina bush na yo afo asore na bi nko ani si o nti hono na metimi convoke demons na mo se mi invoke no so mame enya sa ntabodan na metin ntabodan nim nti o mo kire me se men drum pentagram min drama de bi se circle friend pentagram na pentacles no ye symbols symbols a de be kan ho a o de be invoke spirit no de be chanting o be bu ni din sa o draw two people so and so draw no form me draw bi o form menya fence circles na say otes no grounds no menya miensa me draw ba ko form say kese na matram na me twitwa kensi na asim mi ho esia nam drum ba ku so ni sei nam sa drum bi ho ti na firu no ko ande wonim se edana tawda de ma me djuma de me di ni inside no so ti eno mo na me fa camera na omoye se me di nine Yesu na me heli Lucifer se me di na chi ti di nine Jesus Christ se video no ko mo no me se a che so Satan for no ti no me deny Yesu na me so friend ko de Lucifer na Mary me somo sa nti candle no omo kan se me omo kire me candle sin na colors ni de bia ye the white candle ne ye the black ne ye say bia se ebu bi dua akora na the kwa me fa so me nya ni no ebu bi dua betim the black candle no e de be ye so much me red candle, much me green candle, yellow candle, all the colors in Jumadia Idi. So, intino, the cat does spell no. Efre fence, whom say, baby co bank. Until Maame Bruni tell me 7 to teddy bear, and I am offense. Akoraja isun kitikiti ni bido timi tobi ana ma top pani en tela fopo ma de na asidi entino me yese omo ka se commercial banks ayi even say rural banks amenko timi me pe bank akese ntimi so me pe big banks and me cat spend to so say sa man jena o no me ba aba hwe no nti on submit to every request bia me pay to me cut spare no no original script form we now no manipulate spiritually and sana me say me 94.1 me tell bia no o ma me tasba the two cool nam the two me kum o ma me the money ring na tuntum ni nyina no mo de mane wa na asese o toro bia ever spirit to me che me say wa o mo de ato bibi se me nkofa obekwana eda ho na mafa edro bi ko police phone chi me police phone mo ani no
on beche me kwa no musuru ti ba kubi no no won so aben to no tinte sugu me ring ni so anse no tim na me bo bansini nyina bo masini wo de bansini nyina to e de di kan na akotwetwa kanko no unu ebie wani ma unu ade oh me hu ade se no say invoked spirit say demo na ye frɛ honhom na say ye busuani bi ewu kura na pese oba ye de picture be wo obo say bia o maame o nana ewu so ye de picture bo say thanks for no so o mo ye enchantment o mo invoked spirit o mo satanics ti safo no o de sebicha ne bo ho a na wa fence wa consecrate candles no candle yes o to na waso your voice bia ya de to your third eye no so see ye peja kosoro te se bible ya e be peja kosoro see ha na ya consecrate candle no the candle no ye consecrate wi de o e be consecrate de wi na afi no ye robo hu see to robo no na cat space no guso se bi ko peso bi ni mbubu a opeso ku bi a se onyeska no aka guso no o candle a obeso a obenyeska tene so green candle ani sika de na green candle yellow and a brown ni nyina na wo so no dan na ye de ama me demo no me to ni nyina bi red candle packet ntiminim candle with the mame yellow red one the mame white one tribute so white but black with the mame e bi obi a onso wo boni a onso person o kutia me no black no so yes ye nya ne ntete se wo ma ya na fa kotu kwan so pesika bi ti se mu de wo ken ebu o ha na oni wo ma mo bodam obu a wotimi ekum enipa sabi adi nya sika wo de no na ye kanchen ko a o meme de no edru ba bi no na o se me ne ma na enda e ma na metime ni shi to mu de ama demons no Emma because na mo demons be brave be say oh me demons na men kai na mo demons be brave so na possess more demons me akasa kodu bi ko na mpese me a me kodu bi am be demon na menya hongs ni bi no so, baby and me baby because the way Satan fry you know a dynamic democracy will say I am hell ko do bi na me nsubu nsem jam ni nsem iwa ko shijim ni nsem iwa ko bu nsem jim so I don't care about the hellfire anymore enti mano because me to me cry no shika do se na o de ko fa ma okay mano na ye wo oye bi o spiritual way bi e fe ni bintu Sudan eni party e for ene daso e free marine world nso na se ti no na ya tembi no e tore bi a ye timidi ye clean fence cleanse na se bi a consecration upon the candle no ti bi a manage ho ne bi yo oba bi kura na o kire ho a me hwe wo nim se ya na ma yiska sombo nti oye no me kwose bi a na me nimudi so me bogus ka no so no oye no na me da fast ka no se ti me de fa ho ana ne bi afo amotu ti me ba so maame ne se o se ye wore maame ene ajiwe na say wo de jiwe na to bi adi sa na wo ye na se obani nim se wo cha na de no na wo adripo bi ta ejire sa to nya jiwe spirit no apossess no nti de me friend na me catch ni bi obeba ma me nai won na ye sese ana me na koda eji woni ne da enu na sika ba na se me ne da enye me na me no wo da because me kai se me di no ma bia me di gu me mu no so no ma be bree you know e bi ono ma nkawa e bi ono ma duaba bi asana menya bayi ni no ma no me so menya bayi no because that kingdom we they also nya all of the spirits say be obebo ho ban ti dru sabe na min so police nso soja me fa so kutatu that thing kawashi shemen sabe bre ka me kokumoti die wo de kire de o mi na e tumi ene de o ma tu ne kuta on de ye yi kura ne ye ababi mame so wo try say wo try so be to amindwane but wo try na wa hwe obetu kura de ku wa o sa nti mano ha wono no ye dai so nti mano to bi kura na me maniska but me nya ni gu mi ho a obeba nti se me no koda
spirit ni per se o send pano o de sa o geni star no na onu fa ni so no no de ni sebre ne mame na me koso tende mande me bi dai pa dudu asai o mande e bi du be 400 500 kra kujo oh pa 400 pa because edu ba bi kra na me oba kra de dia me ni de wi na me hu fifiri ama me nji Jesus I go for froba enti e de na ofa man do say na fa be 46 a day 46 ebukra night kra no kra nyizi no sa fa bia be peso yeah 400 they be do because it do video mu ina kan so akoto me that side koto s video kan ko to so agiske free o una mo da bia no asaye video na me laptop wa oni ba me pia ba na ma so laptop ne camera ne siso na bia me yi movie woni mo Emma ye die so to nya bia gate na no o camera na capture dem no be ye bia na me say bonyu mo ase so na me no wi ne gun na me no wi ne se bi wada ne wo na wo bonyum sa ade aye ne ma boni sa so ntidu ba bi nya papa wusi na maame delete sa videos ni na yeje oni Emma no onu se o se eye honhom na ne ma ne beda enti oni ma ne da na sika aba ana se wo de ma no nsuo ye bi se me ne ma ne da sa oba no ne lock no me magi anti du ba bi na me ye fun adwuma wo ye we nyina chusa be ye fun se de be ya on so obi okoji skedru bi ana so nya adwuma na ode ye because na onye adwuma scan free umbe tende fun adwuma na oto ebi kwa fun mi sana obi ska obi nyan kra nya easy susuna scan free be free bi aba pa to bi kra na spirit na kra timi di nipa na aba na oye mom se de be ya obi nya ska na manfo ani ma hu so sa me nipa so chen fun so no mintimi na ne se ohum na so ene leading we ko a chamfo build no also no bi so on so satanic man na me so satanic kra na me nya hu no bo no kwa sa be ben me mo na mu hwibom wo na mo se ma se shebere on so pe ma pa on kwa na ba kwere kuta cross ne na ba konye na so the whole aduma obi ani no me boy dem no we ne emodi no asa na yen kan ya asem wona na ne ko ben kro mu na mutu sa na mo kujo ma 400 ma 400 wasa mu nyina ni mo nyam ebi mo sabi nyame mfa e boni nche ebi mo abodam ebi mo life ebi ma dane gentrafo asewfo ebi mo abodam say spirit de ebi mo kra be wu nyame ambo mo obewu because de na me digu me mu ni de meye no so enye me na meye iteme no dane hu free ama so me no witima da be it runs cry on to baba ko so na bia na makukuku akwa dai makuku wo tu fa kwan be so once money be just 2 round 4 round or no no bread but me so be me so eat me pen 11 and 12 and sanity is spirit na ma won say see me won say me won sane me wi a me won free SS sane ti 1 round 2 round no me enya me hwe Jesus sa ko fo bi from money ska so intino say me ko fo ba ko say me be ko 2 round 4 round and say it be na ko kuku no to say so me kunu so a o me hu say nipa na wu ato me so ti menya kiss ti o say me twitwa so say bia me ne nipa ne die bia 3 4 round na o ko na makofo bi ufraba o spirit nti me che me de menya mom bia o kra me no nda o be bia sak me nko na moska ne ko sa to asak me a no moska manu a wo kan wasem ne ho akoni aba no ejija mi kujo de no na okofo ba no a wo ma ne sei sika no na sei na wo yi ba me nyeska pa ma mbe me beji containers crowd beji stores beji store bi wo kwada so dwunase beji double store ba beji sai sacrifice am nya mo nchema store no mo nyina be sei I don't know what sacrifice be say mana no nya mani bi afedu bi na menya bio
adan na ntimi wo fa wo ba bi dem aka say we de eni mi sunsun enfa oba bi ne bi o ka chen say de me ye no se mi jai because no opemasem since then ma hu ne bi eno mo na ma me bibia be basa sa na hu ge ni bi ko fa ne say nka wo ne obeye na na say o me ka chen say o no kwa mpese me ne da ba ha mpese mi fa me be ma no o sack me no see de me ye no mi jai na emboa me kwa na me kwa so sabre no ti ma me basasa sege no so no so nye so this is there ma me no ma me na mo shop miensa adwuna se kwada so me tu store me na magia boom so na me sabe bi adwuma ba ko don cake fun adwuma ni bia asafo area o market so na me wo bi ho no from asa na duma kra de bebe na nimpa place ni me pa na o ka na wo ka se nti obi ama mehu ma me na no otifi o ama mehu de na wo ye no la be utimi hu because me no minya betra no mo ho nyina no mo se yase wo de defa wo mo sa minya betra wo minya saftan me betra wo fia na so nsum nya me ya wo no ma dominitu obi o fi obi a mo ne control bi nti dia wo pe no me mo npa kro na ye yeah Ezu. And she said, "You how many years?" Oh, so many years. Pa Drew baby cry. Na I say, afi fira no ne money be no be we. Ti ne money fra bo chumo se yi na free ho. So one person me see ho for there o maame yi. So o maame so kan mo asem kire me se me I say, ono hu de me ye se me bre mo ase. To hu se me nye hehe me cool ba me dangerous. Yes adanko dada adwen me ku pa me ku odwanwa so na obo anyina baba me said dem dia me nya picture onimu na yembo na pese dem pese me ye obi a me chimayo sofo ti enomu a on tenemu abedu ye no e ma afi no me sa benya temple ba ko kumase a ano so occult fu ni bia omo de omo chante omo spirit in free India Krishna ni Lord Krishna na Buddha Lord Buddha to mo ina so me kodwene ana me wo picture so me dem ti almost spirit ni bi ba me so a ma na me sabe chanti sa invoke sa no mo nti na me sabe kire ni nyina so social media WhatsApp group tenum na so wo fo ni bi hu a na opese me nye dey me so pese o na soro nya nipa ti asofo dodo se na abo awo so fo ni bebre na mtimi free kumase akọ samakese ebi kura wo akontum abrochi fui na ebi timi ba ebi o South Africa omu ina na nya nyame spirit nam de ye oh me catch wo program so there for picture for send me ebi aso opo ba ebi so no mpe so for picture send me so Oyereja wa for picture send me for ni din kan so me ma 7 days oko be saba timinya ju picture na me participate na gu so sa wo ba no sa waje okunu so a me mo sa be fi me ma wo fe kuna to ring ya breme sa when ring me nam de akwasi ma see rings be bree ka wasi ni eduase go those places na me otes me otes ni ne bi esie bi e dua kese nkum ni root no ho ena me invoke spirit eni dua no kura kasa dua esi o me no mu kasa so timbenya evil powers benya to dominion pa na wo se wotimi ko banks ekoyiska ene hu akoniaba ekwan be so ena na onsaka sa sika no okay pacho kwa ba kwa me saka seskan se medical katispe no gu ken ni suya na matra pentagram nim circle for protection I say our ground center for conjoined spirits no and I say conjoined spirits so me tra ho wi a na afi no mafa toy ni bi manya toy ni so a na me wo bet bi a omodi ni patikun kuraye bet bi e fani death row ebi kura de abobo mo ni patikun kura bo mo ka no
and the be the abo money can and you should abo chiri o se bet bi buy me ma bet ti konkura na ni kase ne ha no bi ti me to bet na ma yi saa de no because no ma saa no money be na se ni pa ankasa ti konkura na obenya to wanya ni pa ti konkura o so de saa de no represent ana se bia o de abo abi ti konkura ejina ho e di jina di tool center o ubu na mu se ana o ti center o so na okuta na okasa guso to kasa guso ase bia o jama faudin ya kujo faudin ya kujo ka ho faudin ya yo mawe yo pacho mate anti say say bia me ba man fa sofo say je sofo penyine ana say chama e o timi nsinu fanye say bia one director so tibia director Sam Jones when we were bia ohumeda but ena me ba won chain me buse ska e flow ska me pe 20,000 Ghana no waka ti say 20,000 Ghana no so one for me Ezra 94 pani me dey be owi me di wo nsa wabetia me hamid wa batia me ma yare me ma wo enro ni paduam yare bi mo se kase wase me do ho ma enko ma soso ti skana wan fo ma me no fasa ho yare me wi am so be it ye enka amen ya katis pe so be it now ko baby ti me wi a na afino kende no so be kasa a kire me e jana ma soso no spirit ni ba flames ni demons ba flames ni te kene na ye hye ne unima etimi frɛ ho bebre ba fi candles na ye hye no because you were candle reading any was reading say bia candle man fa bia ma kan bi chiro say bia white candle kurana sa wo so a ne wig na ye hye no satanism in this satanism and fancy esunsun wi ase no so spiritism no sa candle no ejina mo nipa bia sa because ejina babo so na da adwuma no o kan sounds be o say the spirit of a man or underword or say the spirit of a person is like a candle a spirit nipa kunko ate se candle ti candle ni jina o satanism and I say the dark one no ke jina mo onipa te pese papa ento wana bone a na ye pebie firi ho a eno na edi ugina ho nti sa candles na me ma consecrate na masoso na me te pentagram no ebeka sa kire me ansa na me fresh sa spirit no abawa abeji me petition na se be request na me amano no energy simple light o ma ho de ni do so che electricity power ti ye light will be turn off now fans what do no now them now darkness into candle lights in the best demo the spirit in ba no so another entity and as another opposition spirit be say also be fight here and also flames na jana show can na was na humana e se mu friend was week no also a no spirit demon so be trentena yin mu bi wudi wani be hu wani hu ni physical spirit no ba na se be ma me at times demon na me friend pa demon na me penance ne oba me de me spirit ne oba na me sa ne no mama ti so be nya apam so mama no ti Maame Water mu de na kam the book be clear ba me book be osisi a nene na say what satira no masatira but ebi ni pe be amu njindi ti Thomas phone nti me those record na go Thomas phone nti wo book no book e di voku Maame Water ankasa wo person voku na wonyi ni say wo pese wo sa akomu bi mu dabi egu a me from and egu for record o se bi mu njindi me o 7 book and 6 book of Moses me those spiritual books no wa so in satanism also here ni na me mo books be brave but masibi but sabus no wo a record nti na no kran kam de ba
so say so say the bia on say bibia wo mfoni na wo kwa me so afre Maame Water wa obeba am wo hu so timini sa spirit na benya apa because boni mu yedi boni a ye ni the four elements benya apa to be close be boni dua nya no so waba be nsu no ba osu ni nsu no bia wa yo bon na afre nsu na boni dua tebese ko tia wa enti wo fra no de pane no wo no an ha omo ba dem ho na ye dai enti spirit no ana say genius no emotia no spirit demons no emotia na demons omo ba begina efense region me janim na omo sre ebi question na ebi sa motia no na so oba na eba there be me chese spirit na me pen na nkasa na me na enye one demon ba mi invoke ni de ye wo demon o maska ye wo demon na o money panya akono metuma to akona ma so metuma matembia metuma manipulate a wo fisi fo no mu na wanim saa se me metuma pamo ni pa ina fu abrabo and sometimes obi muna to bia na efiri mu a to bia na enyo ono a na enyo ono a yeah spirit bi na dey forces bi na ekotia sa na ya na munya de na efiri mu oh say neji obi awura wo ye maniji na me joy because you person be happy because you make me remundi so me person be happy e person tambia no muna na umuna so e pamu nsira e bi kwa na ka obehia u destiny for bi kwa be faso na kasa kra no ye na ye mwana mo ye so me tuma cut that spell na gu so nti ha motia na e ba dem ho na ekozi zai Timothy ni ba ye no sa o mi na me bejanim ti so mo sre e kirem na candle no e shiko streeta e jana events was no ana we gni shiko streeta ani sre na me sre gu ada se ne pati konkura na so no ana se sa no ma no petition na me lay no o ma grant request intimate me akọ ekwan ma bi senchene me hu se kwan ma bi no se me yesa so ne spirit fufuro so sukutia madum light my bibia spirit ni ba edemo nyina mframa beba demo and say what demo yi ombeba ombeba that edum kan e obo shadow shadow ni jinimo jina wonim nti ono so time kasanti wonso kasanti obeba nti so oba na se obetra gene mu a sanya ebe mo hu se ade na mabusa free papa wi ho no ne kwa misanka no se kende na maso no at least ka o se ketimi take bi be 45 minutes ansana nka asinyi na wi ba within 10 minutes no bo se from afufro energy ufro bi fro bia bo fu na kende na ntentem o se me ban those ritual na mai ni nyina so o se me se ni nyina anya adwuma to o se me dundum ni nyina enti wa ye bi da o ma ye bia ma challenges to me ba so because the demons so mo je ni mu no yo be ma me sign na mo de ma me no so me teda me nya teda nyina nti me teda me mu teda enti o wie na ye gituma na okwa hefa ti se o gitumu wie a na afi no anadwo na me ye na anopa no na me ko director no anase bia bank ho nti me ba ho no ma script o gina ho no ma yo mo dwumo sunsun from dada nti me ba na me sheda chia ma shejele bia na ma bo na me se me kawa na me tas ba na gu me kum so na me ba timba e ko no na be bi me o yesa no bi ti me ro no ma na ma kotela fo no o ma mu discover mo say from hotels na no say wo de wo ni lie ne ho akọ na tu ko jina no mo say me kostela fo no ma se me manager nti on so bu sansa de me no appointment me ai so me no appoint bi ni ba bia also okay tra me wo de me friend aba no aso se manager wonya ho
so ono aba oba hey brother hey hello obi a woni mo da no hello chama oh ati say me say manager ma ba me pesca se trans me si wo no ko wise ka kesia ma me ti do bi kura na afi no eno a me di banks na ho sa eno na wo ya nti kese na me ko e no ay wo efesa court no no ne Bank of Ghana no can no na say ngeti no di anso o da bi say bank akese me man ko so bank da ayo ti me bank akese Rura bank de musika ye say na me ba be musika ayo enjebu akwa ayi bank bi si ni sika ahye ni sika asa woni sika na yemwa na yemwa kujo o da bi emum de ye siska no ba me no me ba me ba ho directly me de kai ho adwuma ne ka spell nti ebi kwa na se wo abusuani bi kro aburuchire na opade ono wa eno kwa mitimi ye ma o so those days mitimi ye ma ni pakro wo nwa bi aburuchire mfie mu na se fane di ma me wonya ni picture so afa ne bra me mo 7 days me no ho adwuma ama wo so me kira kwankire kwa kwa no wo so be wa wo lao wo ye wi bi de 3 days bi de 7 days wo ye wi afre no na ka de opache no obe ya mo tema bibi na afko abu timi send me ska kra bibi na wo ye ma wo mo na me ye mo mo se na mbeti WhatsApp group na I'm a friend chanting spirits so person chanting Azizel dimo me friend I know Azizel Bezabo mamo opiska for wisdom ni no man na obi ko school so obi wo offense FS University usua de ohu boy bi mana kwankire no ko FS UCC mu ina nam de boa omu so e ma di mo ni bi wa adwini ma otimi sua de no no wo ka se school bi na osika ma ai na osika ma no ko kanchi ye ne ka sembe na kire we bia na wabu mra so oh meme de ni de semene ma ne da ebi mu fasu abra no ne nyame na meku ebi so bodam so ebi so onware obedani tutu ni sa wa nyame amwo na ma na me hwan ya ba bia ne so na kodi no onya nkwa na wo ka se ase drume bi na unya man bi nti na usika ma wo bisai se ekwan foforo bi wo ha be fa so de enya sika ekwan foforo na on say in those kingdom ni mu no ebi kura ne ma ebi a edi kwa obetini ni ma 50 ada 94.1 ebi musu de no no de mo ni ma 50 be dan ebi a me na ofo ni bi no mo ye saade no ebi a efundaka wo fundaka wo de so otini ma ni 50 na 30 de dia obekọ no 200 Ghana notes no na ye fundaka ni mo ma nti ono de ni se nchile manko a skas bia na opebi orbe mo to ono da wi dia obu ba nya nye nanim na ba bewu unamu a then you die go me bisa se o kasa no di tu dwa se e bedru mre bi no so for say what you go say bedru emre bi no na sika no emma na wunya ma ni bi tutu anamo foforo wo ho ana me mum de anamo wofro me tu un se anamo wofro bi I say me se man to anamo foforo bi but na say afi no me sako under realms me say invoke another spirits so serbia no me koso yi amame so entino skana na mnyanya no eno bia na me bi nyoma so esade bi say me for say me sua nsan duma bi ye na me sat down and say no manide akoso entino ge na me kofa no asafo na ni ba be da na dumi pieto asafo mkofa gebu asafo anaju be o honde wa munna asafo ni de o munna tanaju from 12 go inu kwa de opese udi bia o easy ti wana mkunya gebi na mni kan so pese mni koda so no so okay 94.1 FM am so manage no so ada manage so yo ba na mni ko ti mni ko na meka chin se me de me pese on sack me na me maniska also sacking the on ntimi nyi wonam se da bi
pese o sakeme on to Maame da ho but geno wan pene Maame oba wanya Maame o ka chen say o se hwe mu yi ti ni se de o kan no afede me ko tena dwom kura adwuma mba bi na mo customers so me ton phones me earphones laptops me repairing na me sa ton bi Ukoshia wo ba no na entirely shemu to say. Oh, sa game is no ye tutu phone bi. Until maybe I know a hookup girls phone bi. But now o kuta another spirit. And then a Bible say me die no. So ya asro ya. And the best say me die no. And the best say wo die no. Mam no mo ina. Yesu. Eye basa. No mo ina e basa. Enti afi na mo foforo be na wotu ye wo ko so bo eye phones na na sa de Oh phones afi kwa de me ko tran be ama bi te am bi ntom no mo nyina sika no onya nyina no tonton na sika na nya wo de eye japade bi no de be no asem de gigi stores ai na sa stores no wo anya sika mfrim ever so no kra me sabedeka se na rent na wo bedeka adai oh sember rent ya fe say adwuma ne mba oh me ye posters so me ye posters e ka me bo na ma ye flies bi bri information centers ma ku twetwe ska radio sufo ni bi kura bo ma adwuma no but bi ama so yeah radio station ni bi kura na me bo wo mu oh so full life information center osi no me bo me jingle pa Anko Siaga Nina temambe boka ti de machine bia mu bia na maton mese media to bi edi tembe tuntom hu no manyina uba tuntom hu ne manyina so enti dana na o de so say emre bi no efiewura no maba nti ye makase mu nyina mu nti enti uba tuntom hu ne manya na ada he at times no that time is can be nyan ko de ya na me beda hotel bi o ba hase ku ayi ketia hotel bi o friend say akwana family o de kura de ndi ni kura wi ehia hotel bank by opportunity service bank Cairo take CB also to ona na metabeda tu sika no ye nya na sa koda hotel da bi say scan esa ti me ton ade na e se me nti bi so ti me ton ade na ma wakoda o oh me ton a se o no na ne bo se da nya din or night cry name is say 80 cities sabre no King's bed is normal so Queen's bed ni bi no ma ko jibi ewiye ujo osre ewiye na mekura kasa wi na wo sha ase nom ya na se bia ma wo se no timi hye sa na demon ba ko no pesigrit ni wi no demon ba ko no ni spirit ni secret na wo be si o pe power na edu ba bi kura be na ko be 3 months ko na me ndware memories mi mu ni na yesa demon no power na me pe no so ntomo mo abin pa be woni ne memory nyina mo say mayfo kwa ne na memory so nti ene kwa se me ede me pisti dot na me di pisti so eno ane ma sa no man be tutu me ye MC afo bra Facebook no so Ezra Radio Ezra TV eni no ye TV ni so Facebook Ezra Radio and YouTube Ezra 94.1 FM kujo oh ti say dey me ti say dey me seno wo seno see ase kra ti dia wanu ayi ama wo sia ye ni fini ye eni ajisamu media oba ye nyina menim se bia bibi na akoka bibi na ama ne sia hye de secret ni wi na ye honhum na me from so because so esa na unya ahodi ankasa wonuma na nya ahodi ankasa unya energy strong pa say ye hunam fa no sunsun fam nyina ma 400 na woni wo mo dai no wa nya ya de yare de nyame ncha de on se me no on se me ka se me beginning no na be bia me free no na ye busum fi
so oni inkramofi but na me nam yesusu etusu me to so yi efense Abraham no ba na manim se na me sadam so say bi adachi ba be sofo so intino ma me no me dai bi kwa me ti second mu na pai adai me second mu na pai tini dina na wo ho ban ende me digumu saa na se wo sha na se so honhom ne so wo pɛ kɔntɔ ne ti wo yi ato atwe I know be pai kra ma musu na bo but na me chade ma nya yare bia ka me sene nko asofofo no a wo se wo bu a wo mo adom ewura saa occult keye mu no saa asofo no ebi mo wo he emmodi no ebi akuma se wo ha ebi o jaachi saa asofo no di mo na me ma na me ma di mo ka chen say me won sene miska so no aso sene miska e wo jaachi kuma se jaachi o ti me to kuku Roma hair down wase wuku bi ono ma mo de dot aye ho nko busumfie ta ho ena me to snap ena me to kusua ena me di mo ka chama me tete haban so wo dini kura haban me tibi me dina haban no tibi de ene sai ena ne ese kwete esre wo bebe no ko pesre enso ka ho o pesre ka ho o jama enye o jama jama enye o jama eno obi asemi eni o jama wo pe o sebo ni edi a o si wuti ni di na edi ye jama so ko mebua atowa no aka no ala ka se ni eni jama mimi di yo jama ai ti wuti ye dai metero kana metita miewu na meti verse sumasa so the count ti me koe no na say anajo na me talk kendis ni be count anajo no menin be free spirit no physically ama na ohun the verse spirit no na afi no makaje say sofo we na simasu we no opese ono nanti ti free no kono frewa na waba na dwumade bi opese onyama opese na asore koso obi na ni no ho ade ni pensem ka kire no boni padin na asore no koso ntino dimone ka kire me kan no dwuma akran se na me continue to koye no steps no de ma na me koye ono ani fi ne yire ho ona ma ode me ko ne bedroom ma me ko tu ne bedroom odan bi ho no e pigas ko bo ho tu ho ena ye bury kuku no ho no that time me titi sahaba me sa ko kwanta nine so fourth kwanta nine ai cross road no ena me ko vifin ko ye labation ko fresh spirit titi o say friend ko me transfer kuku ni o mo spirit me tran kuku ni e me ota ma sofo no ntimi sasa na tie no sufri that fourth cross road kwanta na so kwanta na bia spirit bibiri opa so ti ye de ne no mo na ye dwumanti ti me di koe no na me di gu sa kuku nim porch nim na me di aban go na me gu snap edi gu form side bi gu so betinam na me tutu form edi kuku ni se ho e wo san kwanta na dabi sofo ni dem sofo ni fi no si 3 bedroom bi o ana wo tutu ana yire kro ho ni yire ni awo se sofo no akofa you know na yire nim na da na ni demoni e cement e ho ana obubu na ya cement e dan bi o mo wi de o de mi kokro no mo wi ba no mo plaster wi so form de no mo wi nche ho na mi ku si kuku no ti mi se kuku di mo kan se jise ono ade ni moja e di so ano osofo no moja nti kan se jise mi twa me di se kan wo no na moja ba na e di soso ebi o ti mi twa onsase ti u twa ni se na de moja na so kuku no so this is my blood of covenant enti owie no okata so nti me di se kan ni twa na be twa no suru ono kan se me man no mu nsane bi sofo no serbe obebo na le sword na awo me di won se me twa ano o twa nsane sei o twa bi anto no mo o di twa no mo ye
ene ba na ni so ba ni so na de me so na mo so de bi enimu ni a twa oh ti sa so no say me nemo me didi sa sika ni to du ni nyina so ka say na push no makura no ti sa so de me na me twa me ti say ni ntwa ring na me fo ma chi di sha na ma be invisible na ba e dim ayi e mo tia ring na shawo ti wo me sika ya wo wo di twa so fo no na ye de ti me di twa no na me di moja no so kuku ni na me ni city no so na ye bo spiritual song yawo chanting hum bi obo ti say no the fresh spirit no ye chant ya bra ye mbo enyom yawo spiritual to invoke the element the demon enti na ne man no kura be da kura na de nyuma to ase na me dia to ase to be kura me so incense no incense na me so ne demo ba woni e se demo ahwiam na man bi kura timbe jibi ko we be da so he says dem hwamu no de ko man bi na so fu ade afo no de ko oh by na nye no ma he says me na me yomu bia ti so fu no wie ni nyina na se oba no gina ho ehwe I know ba no ho oba no kwa maame so ti abonti no na anaju wonu muru oba na ko fa na maame aba na ni kunu no mu fi ho oba na maame so wo de na me ye digi fom ni nyina no mu ne yele ne maame no mu ade no mu ni ma omo ma no mo so wo ho omo ma ayo so fo no wo mu so control so ne di ni fi de obeka na wutimi nya bibia timi kan se no so ne yere kra de on de no la ono ho a na ne yere maame kra baba nde maame nsoro mbe yima no na so okay ti aso fo kwa de bibri ene omo a be do mo kwa akra mo so ko je puma e be je ring e be je sword enti eno sa na so fo no otimi aye nsenkyereni anase die bai obeye senkyereni ohu se ya bebo odin akyerew emotia ne bebo odin akyerew no banyo no obo so se se me tuwe se no anye se nyame ne ya ye ni nama kamutia o nti otimotia ne ma me hu skando hu ina akyere me me hu maame nyina na ma bo hu de akyerew to beka se bia ma ben enti nsenkyereni bebreba ya na asofo bi mu yina ayentrikese enye fese Holy Spirit mu de adwuma nta me ka se Yesu bebeje me no na sofo bi ani Ghana a obetima wonim se sofo bitimi ka kire obi se wo maame na eyew na onipa kworo so akokumo maame anase wadi o maame ani sa sofo no bebre na no omo akoji sumai so onji sumai a oni nsu apa ene nsu no so no apa mo no aye demons na ti nsu ni omoye foreign beings what towers according to the book of Moses no Occult we na use book of Moses na wo so nya Bible mu Moses na sa Moses ni bia no de okoye de o mo ho no ka ho bi and the true de ka ho bi true na ka Bible no Bible ye kuta 66 books Ethiopia the complete Bible na 88 books Roman Catholic for 74 more ascension of Isaiah but Isaiah no so Bible no Isaiah ne wo mu no enye nyina na de maamu empempi no ya na ye tate se mo a ya na mo de mo ho don sa Occult ni hu a Bible kura ya na mo mpese beben mu this obi a on pese obe suade etima rems ni enti wo se na wo suro Bible me suro Bible say Bible de na mesuro Bible nya bibia Bible kwa say code won hu a unnim ye code e dey be code code wo ma you have to unlock it e bi na ma church no so but omo compile Bible no so Vatican for no omo mpese ye blast no so I say Africa for also na say they put it crab be ka say Jesus Christ is black Jesus Christ is black but me aba no kure ba so fo ni bi ntimi nka nchiro Adam kwa no Adam of free Bible no ne yero di kefe Lilith ase ne bebo Eve man no ayo ye bebo ho no so ti wontimi anko dwane saku na ni na so na minim die nti o me ko ruru sa bia ro se be mitima hwe bi so free ho kwa so fo ni ntimi be se ye ke ne be ko bo afore ne ke die papa ne be o mo bo anti sa no mo ye twins
enti so ena we say ofani nua ba ma we ena ma we ku we ko fa we sofu no a wodi saa ade ne ma no otwa ne nsamaja gu so no sofu bi obefro bia na saa nyankoma de na aye ma no sofu bia ne de di mo no be ka che ne se menye ma no enti wo kan na bi sum de ede Ezra 94 ebe mu de no me de be ma me grandmaster sensu bi odo mi sum ye master ai ebi no ye under me me o grandmasters be bishops be apostle or courtesan or bishop who be brigum aso for say na aka no so for me ho mu tibi su kwa mo ye mesre obe hu ne ma ya ne ma ne fa ya misuma mu sawo also me pem kwaje ne hihia senchene ye nothing senchene mfa so bi ani also hu se wu a enfa na woko ye die na edi boni o kenu si wu a ye kobun senjim ye ne bonsam wa pam so ye mfa ja ne hu bi bonsan so wase ebo se ne ne ko jeni mu a eja no o mane nse ye sa bo na wanso mu no wo mane nse won wo sa ye kwade ye nse won nse because ye but mu a mu wanso mu no na musa kasete ano mu na eja ne be hye sa so na ho na kan sa asem no ananu su ko so afiri be oh ni na wo if a society ni ma yesua demon so baba so me ba so fo wo emu de ahia de ka de o kan na so fo ntie se o se wo ma ejana na ai wo ma di bo mu nim se se ye no ye satanisms so wo me hu tattoo me nyina no ebia ne symbol a me ne gu me hu o se me sa tattoos gu me hu ai me hunu oh na sa anu no die na o fususu no da me fusu ayo abo be no we ne kwa ano ye botu na anya ya ya but we do sala ne nyo o se ne pati ku kura so da mo no fusu ai ana hinche su yo but sini na wa tattoo ayo dimo ba so dimo ba ku fish anu wo bagu wachi nyina no bra Ezra radio Facebook Ezra radio Facebook YouTube Ezra 94.1 FM tattoo ku a wa bagu hu no me be bia na me kwa kodru no enye Yesu ne ba mu amenki me di boni pa enti na usina eda habo na no ma no ma ye hwe anoma no ma ye hwa de kwakwa do bi no na kwakwa do bi na gina ho ma de yi wo de ye de kwakwa do bi no me suma wo suma wo betimi chant so from no mo ba kwakwa ya kwakwa do bi ne ba physically on ba won chen efese usi osi sofo usi me chant mo ba no se me da omo bo be dey omo be ye dey omo bo maduane anasa de to testify say na mu ne wo ana de eda onufu nifa no ni pati konkura no eno so na gira ho ma dey say ye no eno ye efense we are the death rules so ye di boni kunipa so ti ye ne Hades ne nam once ni pasu a Hades ne ye o demon bi o friend Hades so ye ne nam so nti so ye boni na pese ye wi wa yo kwa hudu be be chomo ana de eda o ha so e ani a crown and a music crown music crown I don't know ana anyuma na openanti ana there be demon bibia o yase bia ye o demon so mo governor nyuma ye boy so artist no mo wina no bebre na to mo kra na masita anti me so be do abi so no especially be run me ma me be hu ju taibo so anti me lead ju taibo pa once I so be ko be a lead ju taibo for mo no so ye can instruments spirit lead and then to move and lead ju tai no any lead of all of the instruments and your bass no bass the any born in your dino by kadi to me won spread to the ejuma lead and obi enyum na lead ni ma enyum na de enti me de da mo lead ka hono mo wu kro mo nyum da so ehiti ayo kujo ma yenna ye homra na yenji aboafo enkrato yenna ye homra na yenyi aboafo enkrato ye ba kujo ebeto so
edi amaye pa Ezra Radio and YouTube Ezra 94.1 FM YouTube Ezra 94.1 FM din na ya kuna duo jama na yakọ yen second case so abrante we be kase watene nkada na ne de paatu no de ba pa ba kuno de na ha na ka kire wo so wahu han oh me besa kire na menya sofo bia mane deliver me ko so fo no because ya na me we ko me amu kwa me miankasa no build what is gramo so how some of the pastors you know and na me sawo me occult pastors na me na kumase na me yo mu president so be quite pastor reverend up say yenyo bishop so yenyo archbishop yenyo apostle this woman this woman kuju no this woman kuju me kuju ya metie ya na me no me do me panyimfo na yani see two so na okuta say bia pastor on say 5-foot ministry no your pastor or reverend or teacher apostle and the bishop so bishop in their head until be an independent prophet crowd of persuade bishop the yan say wo hume so hume am ni be mam mpanyim for akra now more than alpha process them na ya odeni no ama lances ama ne dia ye asori asema me busa onyima no me say han na wo so wahu no han no wa na ka kire wo so wahu han watwema adun baabi aduma kosi baabi okay de nti wan hu se me han ni say me koye satanism no na me chante me offense me cat spells na me invoke spirit ne you know Freemason mu na me kura in the dark kingdom ni mu no bebe hu yesu no ma me yese me kokọ asore me ya me deliverance me nya sofo pa bia man deliver me apart from papa awusi evangelist awusi on deliver holy tv for no holy me two tab ministry o no mo deliver me ma me hu sa afini demons no o mo free mu yan hwe kujo kwan be so na wonamu a ukowura sa occultic nim okay sanse na me wo church no fufura me je yesu die na me kobu bi as a trap mu setima me a me kobu bi na nam so mo pam free church no afi no o ma pam me kran se o mo to me say nti na afi no me hu ba bi a me nko nti da skana mo ri ja me kwan se 1 million no na me to shoe shine me to shine boss na me bo shine timbo shine na makoda tafo esiye nti me da esio almost 3 years me da esio almost 3 years because I want to name be fee nti no eno mo a me nam shine no ko share 3 guys bi ana me yo mo mpabojo mo no mo kase omo made bi omo school mo secondary school for no mo made that Ediba makosem dwumadie so ewo Ezra TV Ezra Radio Facebook Ezra Radio and YouTube Ezra 94.1 FM din edi nana ya kuna duo jama ye ne kujo na ebo nkomo no enya agorokura asem a waka no se wumfa na semia emanu mo ya ne ye miracles nsenkyerene akese ne nyina da enya asofofo mapane na firo nti ya na yenye ntobuase wo ho pa kujo ansa na ye da ye ho aba no na me busao se apart from sasofu na okotwa ninsa edi gu sa we nsututu from share ho no ehwo no wanye no asa de ko wonwa na me busa se foforo no maka no so nyankoma de bai na wo ye de ma wo mo foforo no through the social media no me ma ne ko me panyimfo no me gine number me panyimfo no bi o kaswa ya akra kura mempe kura kaswa akra city okura mempe kura kaswa boni kosopa so kaswa asama
in Krubia or Mahia and Puntun to me Koda. Sanse to trust some ni Pakunkum debris or inti me manu kohodum kaswao. Ti meka me yan ma catch me pain so for baku or so ni or say ubiasi or pese or so obedwene na ye upgrade no. Ti say ye upgrade no or peso baby so and or peso a prophet. Nti eno no o magini ska o na o mari na real cool. So ti sofu bia nti ye honum ne de sofu na no o memedi na ma na wi ti bia sofu no beta kan say ewia ebia ni nsore mane bi no nsore mano ina on form endase on form nas sesei nsore mane bi wu sa o mo wu a o mo busu afo timi wu nti sofu bi timi aba ebia waka ho asem so osuwa na eyo wa you see nti sa na oyo no yinkuna na yinja no then soroma na nyi yinkuno ampa obekuno obekwase ma na nya konsia sofu no obema na nya konsia na metachi bi o ma na nya konsia o na meme se mi hu omo ana mi suna emi ya ema enipa mane nsorema no o se o timi sua babu wi kura na nka bo hu no kure ko nsua babu Yesu Kristo sei hom na odi ma ye no enya homa ye di twa boneka ye di boniche nti emransan du ni nyina no mienu pe na o se di so a ye benya nkwa ye ndo ye nko se ye ho ne fa ye nko boni nche no ne fa akoma na ekran do ruade ye we a asa emra bi eni wu ya bebe nim se dwomambo na e boni eno nye boni bia obi atwa no ka sebi nkase koye bibisa ba no waye kura na onye kura but say okay matthew 6:14 yesu sisi afone pobone anche omo a ene ja wosoro no on fa de ncheye ti o si duana ba ene ebi mu se wo nipa woni sa sofu wi no we sofu papa anaso mfiri nyame ti sofu obeku bi se me mananya kwansia no na obo me ya akra ye gido sinners no ama Kristo and now we allow them to die in their sins and go to hell. To nyame bi woni o kunkunkun mo bon se saso furu mfiri nyame. O ma nipa no woni bonim na ono ni ade se o kuni tamfo. Na o de nipa na madimo ba woni so okuna madimo. So wa jini pa no kra e de ama sita. Se wo yew ene wakuna ma. Ono wakuna ma. Bible ni Yesu aka se nkun atamfo. Ti sofo bi okuni pa bia o mfiri nyankopon. Medafo Maame Sanso ema wakwa ababiem yakohwe video no aba na me ka kire wo se ubeye nwua yenwu ubeye hyenso a yehye motro modwo som de enye kra eno nti hwe wabra boyie toto na mon yie se ne ebeye a edon no breni du a wankwankwa ye yoraba na afi wanfa wonsan wuti ensuma mama ne nyina ya de anije akwakohye mu e wo soro ahememu fa wetu hofo na yiwudi ewom ne ebeboa wo no fatu kotokom na fa bobra da se ne yebesa so ehye brenti medibesi ha se aha aya emergency Ghana TV nana akosua adepa ene medin abusua like video no na share na afin so sanso subscribe efama me adoma ne so na nje konkran na afin so drop a comment no e wo comment section hono se ne be ya bibia betoto na akwen abusua medibesi ada se ne yebesa so ehye bi. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get
paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Coplan is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Coplan for your next online transaction? Visit us at www.coplan.coplantechnologies.com.